n'abajene mama n'abajene mama n'abajene. Ngayo nguko breaking news mu ndayisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru naho ngaho ni kuri amacano. Uyu munsi wa none urugamba rw'ejo rwabereye hariya mu Mikenke, ubu twatuvugana nta mubembe nta mupfurero nta munyindu, nta ngabo za leta ya Kinshasa, nta ngabo z'u Burundi, nta ngabo za Tanzania, nta aba mercenaires ba mutwe wa Blackwater, nta n'ingabo n'ubundi za hariya muri Rwanda, ndavuga hariya muri Angola ziyobowe n'ubundi na President Joel Lorenzo. Yambu umwe bwaho bwije, yambu aho bukeye, yamba aho bwije, kandi n'ubundi twongere tubisubiremo. Ariko kandi mugira igitondo ciza cumugisha abana b'Imana bazabona. Bibiri zivuga ngo nabinyanja zatwaye tuzobagarurirwa, twishimane n'umukiza, kuko bisanzwe uyu munsi turi tariki 5 z'ukwezi kwa gatatu 2026 tugiye kubavira imuziri muzingo amwe mu makuru ari gucicikana mu misozi wa twaravuye ngo urushinge rwanyu ruzogume kuri aya macano, kuko bisanzwe turi batatu badatana mu ndagano. Ni Joshua Entertainment na Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV, arimo ndetse na Birasa TV. Ahose mukora subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bibagera ku gihe. Tutizimbye rero mu magambo, ndi kumwe na mugenzi wanjye hano kuri microphone ni Mibunda TV1, kuko bisanzwe watangira wiyegereza abantu. Yego je tubavanga mu kurankoraho cyane wowe wankozeho cyane twatuvuga kandi ibiti ikibazo uzokira ubundi ngomba gukora nko gusengera. Oya no kunsengera utangozeho kazi yatuma abanyafrika ndageraho nkubita uzobaye ganko bunyerere uraci gupfa. Inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1, Joshua TV, Rugenza TV, Birasa TV, mwaramutseho amahoro. Itariki 5 ukwezi no kwa gatatu umwaka ni 2026 ubwo tuzuke makuru yacu yo muri kino gitondo. Inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1, Birasa TV, Rugenza TV, subscribe kuri Mibunda TV, kuri Rugenza TV, Birasa TV, Joshua Entertainment, kuko mudukunda muhora mutwereka feedback. Turi batatu badatana mu ndagano, ndetse uno munsi twagize n'umushitsi Birasa TV, ariwe witwa Mutabazi, MC wa mbere hano muri Kenya. Ukeneye kuryosha ibirori byawe hamagara Mutabazi, uzaca kuri Birasa TV uzabona nimero yiwe, cyangwa uzampamagara inbox nzayiguhereza. Ukeneye kukwamamariza ibyashara byawe byiza ndetse no kukogosha neza, nimba ufite umutwe udapanze neza, Rugenza arawugorora neza, akawupanga, akawucora, akawuheza design wifuza. Ukeneye streaming, ukeneye live, ukeneye amafoto meza kandi azira ku gihe, atari nk'aba bandi baza bavuga ngo atashyo ngo zahiye, gana Kamifura Joseph. Nugira ibintu byagushoboye wabuze kubizingura bavuze mu mfunyapfunya, ngwino kwa Papa Legend ubishireho Mibunda TV1 mwijwi rya Facebook office, tuzabisambagura kujya byakabaye tutitaye uko bipfunyitse. Tuti bavandimwe mudukurikiye amakuru yacu. Mbere yo gutangira amakuru yacu ndabwira abafana bacu, abafana ba Mibunda TV n'abafana ba Rugenza TV. Ejo twagize accident mugenzi wacu Rugenza TV, twari tugiye dushoreranye tugiye mu nkuru, nimba hari hanyuza Kagara, noneho akagara kamwana mu muhanda kameze nabi, noneho ngo atambuke abaranyereye ngo anyerere akubita ukoko hasi. Naje kuja gufata bigoye, afite n'ibiro byinshi gakuja kumuzoto zari ngorane. Abakera yagize fracture mu kuboko. Ubu ngubu ndi umurwaza wa Rugenza, nimo ndagenda mumenyereza uko kuboko bagutwara. Bivuga ngo abafana bacu mugaragaze mu musengere Rugenza TV, kandi munabana nawe mu bihe by'uburwayi muciye kumurwaza. Ngayo nguko breaking news mu ndayisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment, Mibunda TV1, Rugenza TV ndetse na Birasa TV. Twagiriye amahirwe kubana nawe, nawe wagiriye amahirwe kubana natwe. Yego. Ngayo nguko uyu munsi wa none turi tariki 5 tubumvise amakuru y'ukuri. Amakuru yacu turayahera hariya Icopo bwana munyamakuru ku kibuga c'indege cha Kisangani. Kibuga c'indege cha Kisangani, AFSM 23 yamaze gutanga warning ibwira kompanyi z'indege zose zakoraga Kisangani, zabiza abacuruzi, zabiza abaturiste, zabiza izarizo zose z'abasivile, barababwira bati leta ya Kongo ntibashuke ngo yongere ibabwire ngo ikibuga c'indege cha Copo kirakoreshwa, ntago
ntago kikoreshwa kuko ubu nyine turakigose kandi ko turakirwanira na leta ya Kinshasa. Ico bapfa wagira tose n'ikibwana Rugenza barapfa kuko kiriya kibuga c'indege ari cyo gistokinzeho drone zirimo kuza kurasa muri kariya karere ka Masisi, muri kariya karere ka Minembwe, muri kariya karere ka iriya zubuguru za Bukavu. Nukuvuga ngo Sud Kivu na Nord Kivu zirimo ziraraswa na drone ziri hariya Kisangani. Ari nabwo ejo bundi barashe indege ya Antonov yarivuye Angola kwa Joel Lorenzo wigeze kuba umuhuza. Ubu ngubu akaba yarabaye mu Jeunesse kimwe n'abandi. Ubu ngubu ikaba yararashwe irimwe abatekinisiye ndetse n'amadrone ane yaraje kwifashishwa mu ntambara. N'imbunda zikomeye zari zirimo zibasha guhiramo. Hanyuma AFC M23 ibwira abaturage, inabwira n'abakontrole technique b'ikibuga c'indege, barababwira bati guhera none mutongere kwemerera indege kuko kino kibuga c'indege turagifunze, tikigomba gukoreshwa, keka gikoreshwa ibya gisirikare, hatazamo kuzagirira abasivile mu kibazo. Ico wavuga dushimira internet za Sarambwe n'amadubu hamwe na AFC muri rusange yandi yo coalition bose bibumbiyemo, bafite susi y'abaturage ko hari umuturage ushobora kuza leta ya Kinshasa igira ibigo byinshi, hari ubwo ishobora gufata abaturage 50 ikinjiza ngo abasirikare 200 ikinjiza mu imbunda n'ibikoresho. Noneho ya ndege yaza kugira accident bakaza bavuga ngo AFC yarashe ngo indege ya gisivile. Oro yarashe indege yiki yari itwaye abasirikare n'abajenesi n'abagizi ba nabi n'abacancuro. Hanyuma barabagura bati kira kibuga c'indege rwose mwirinde kongera kugikoresha. Ari nako tunagisanisha n'ibyari ku kibuga c'indege ca Merkel Ndadaye buno. Ubwo haje indege ije juri kibuga c'indege ibasigira ico bita owning. Ultimatum. Ni kuvuga ngo mu gifaransa dernier avertissement. Bacita avertissement. Nukubaheza mise en garde. Bababwira bati mwebwe abarundi igihugu c'Uburundi ntago ari ca president, ni igihugu c'abarundi. Abarundi n'abarundi kazi ni mumenye ibihe bibera no kibuga c'indege cyanyu. Ikibuga c'indege cyanyu ko kirakoreshwa ivyo kitagenewe. Rero ni gihagarike. Nigikomeza kizahura n'ivyo kitigeze gitegera gute giteganye. Ubwo abarundi muri parlement bahise bagira president baramubwira ati iyi owning iva kuki niki kibuga niki ikino kibuga c'indege cyakira gute kihaye gikoreshwa. Tunagira ngo tubwira abarundi n'abarundi kazi nibahaguruka barwane ku gihugu cabo kitinjira mu intambara. Baza bavuga ngo inkoni yakubise mukeba ngo yirenza urugo. Iyo babona hari impunzi zihunga zija mu gihugu c'u Burundi nuko kirimwo amahoro, ariko umunsi cagize intambara ziri impunzi n'ubundi zizahungana n'abarundi kandi nabo bahunga kiriya gihugu, kandi bitewe n'ubuyobozi bubi abaturage bareba bugakurura intambara kugeza igeze hehe, igeze mu gihugu. Ngayo nguko breaking news mu ndayisi, amakuru tosanga ku bindi binyamakuru naho ngaho ni kuri amacano. Uyu munsi wa none urugamba rw'ejo rwabereye hariya mu Mikenke, ubu twatuvugana nta mubembe nta mupfurero nta munyindu, nta ngabo za leta ya Kinshasa, nta ngabo z'u Burundi, nta ngabo za Tanzania, nta aba mercenaires ba mutwe wa Blackwater, nta n'ingabo n'ubundi za hariya muri Rwanda, ndavuga hariya muri Angola ziyobowe n'ubundi na President Joel Lorenzo. Abo bose nta bakiya bari gwariya mu Mikenke, wabereye urugamba rukomeye cyane aho habereye Imana yitamure mu nkingi y'igicu. Izo ngabo zose zikogwa n'isoni ubwo Imana yohereje igihugu kikabafasha kurwana urugamba, kubera kuko batarimo bamenye iyo baja niyo berekera. Ni kwa kundi ngo gusara utazi imisozi usarira mu bwana munyamakuru ni kibazo. Reka tubabwire ikintu cabaye hara mu Mikenke ejo, tunagishima n'Imana yagikoze. Imana zitabara mu buryo bwayo. Baza bavuga ngo Imana ngo wa mugabo ngo yarasenze ngo akagezi ka Sisera ngo ni gatabare ngo abahunze kabagire gute kabatware ngo karuzura ngo kagaza kagera ngo hano ngo mu ntege ngo kama kuzura kaburuzi rutwara ababishe b'Abanyisiraheli. Ejo habayeho abantu baze mu Mikenke, hari imbunda yarishinze yajya hejuru kuri antenne yaje kwa Serikamero, yari imbunda yari misharinga ahantu hariho hose ngo habe mu mwanya Imana amiti buri giho. Noneho tiyabakibona abana hasigara kubona uhazi. Noneho bamwe bamuciye hirya abandi bamuciye hino, barabakatinze barabatagaranije, bamwe bakabakona bajana mu bisambu, abandi bakabakonera babajana haja kuzoja kuri za Rwerera. Abajya bari bafite aritirari ngo babwira babo bati mugiye tutagiye tubona aho dusheringa, kandi ino mbunda zino mbunda dufite hano hantu tuba turwanira
bano bana barahazi. None afande wabo wari inyuma warimo komandinga urabizi ko katanyuma zitazihegera arabagira ati nibakora ico bita ngo ni reprise stratégique. Barayishingura Bwana Rugenza bamaze kuyishingura yari gayidizwe n'abamajoro bane yari gayidizwe n'abasirikare nka 34 ngo bari bayigadinze iyo mundari Michelinga aravuga ati nimwishingure musubize inyuma. Reprise stratégique yabaye reprise stratégique wayishize ku bitugu niho yamuraye. Naho ico giye ko barashingura abana babageze ngo amare kwishingura ibyaje gukurikira bizovuga bari bahari. Ariko biravugwa ko abari baraho bashobora kuba batarahavuye ari bazima. Abo bose nkuko bavuze reka kuvuga ngo biravugwa n'ukuri kuzuye. Abo bose bakorewe boziyasyo bose nta numwe wigaza bakorewe lehe ngayo nguko mu mikego twatuvugana tamwazi numwe uhabarirwa arakaba Imana y'Umurenge n'abanyamurenge ndetse n'indare za Salamwe n'amaduwi y'Umurenge. Bamaze kubona ibyabaye abasirikare bari hari muri Access za Gakenke bagomye gusubira inyuma barahunga kuko bari bahuye n'ibikomeye ubwo bari bihaye ku cumweru ko ari wo munsi bagombaga gufata Minembwe biza kunanirana batayifashe baravuga bati tu akadahebwa nishana. Ngayo nguko ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo eje akanama mpaka cyangwa se inama yo bita Sena n'abakenguza amateka cyangwa nibwo kwicaraga baraganira bavuga ati ni gute nibwo kuza gufata umwanzuro bavuga ngo bandikira Leta ya Kinshasa ngo igabanye rwose kugaba ibitero kuri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Ngo ndavuga indare za Salamwe ndetse n'amadubu AFC M23 ko bagomba kuja mu biganiro kuruta uko ngo bakomeza Leta ya Kinshasa yakomeza kubagabaho ibitero. Ngo Sena ya Amerika ejo yari ifite ikibazo cyamo cigwa kivugamo mu ntambara za Kongo kinavugwamo mu ntambara za Iran. Ubwo Iran yari imaze kuvuga ngo hari ibigo bya Afrika birimo base militaire ya Amerika kandi tutazemerera ko yubakwa tuzayisenya. Kandi murabizi mwese iriya ntambara yari muri Iran yoba muri Afrika Leziraniye bo tubwira ngo niduhambire tukagenda n'amahoro tabore ndabiri ya bihaye bihabera kuko ni imbaraga zitagize gute zitaresha. Ari nabwo baje kugaruka ku ijambo rivuga ngo se Leta ya Amerika irimwo abayobozi ba Amerika bahaye bandika ngo bafatiye ngo bamwe mu basirikare b'Abanyafrika b'u Rwanda ibihano kandi babaziza ngo ingamba z'ubwirinzi bagira kandi nabo mu mategeko mpuzamahanga Charte des Nations Unies igisirikare cy'igihugu kigomba kurinda imipaka yacu n'abaturage bacu. Uvuga ngo u Rwanda rurazira ingamba ni nayo leadership ubundi niyo papa yo kugira leta leta ibereye maso abaturage igomba kubarinda n'imipaka y'igihugu. Ubwo bababwiye batese ni gute Leta ya Kinshasa itera abaturage ikabarasisha drone, ni gute Leta ya Kinshasa iviola CCLF mwarangiza timufatire abakwibihano mukabifatira abibindi bihugu. Bate turasaba ko bino bihano biteshwa agaciro. Ikindi turasaba ko Leta ya Kinshasa ihagarika ibitero aho ingabo zose za AFC ziri naho AFC igira gute ikontorora. Turasaba ko ivyo bintu bigira gute bihagarara guhera none. Ariko hakaba hari mu representative wo mu state wo muri Amerika waruje gukorana akavuga ko gasemano kasengeye ngo bakaraza ko karagenda karara nyuma yo kugasengera kaho no mu representative wa state bono bakorana ibiganiro wa mu representative arakabwira ati ahubwo izo raporo wayuzana ntago zizewe. Turashaka tidushaka raporo, turashaka physically muri ico bita ngo ni Nations Unies Security Council. Turashaka AFC hano kumeza na Leta ize kumeza basobanure uko igibazo kimeze. Dushobora kurenganya abantu kandi n'ubundi Leta yabiyagira gute yayibarenganya rwose. Ngayo nguko ayo niyo makuru twari tubageneye ya masaha. Reka duhite tubabwira uko babyutse mu Minembwe Rugezi ukagera neza mu Minembwe Centre, babyutse neza Minembwe Centre ukagera mu Mikenke na umwanzi bakomeje kumwirukana, bamwe babinjije mu koko abandi babarenguye hano za Biraro mbiri. Umwanzi yarakubititse cyane abandi bakorewe ntabona uko nkubwira. Imana y'Umurenge ikomeje kwitamura
irakabaho AFC Ventura twirwane Amadou w'Imurenge ku bikorwa bikomeye bakomeje gukora. Hanyuma rero ikindi kibazo cyari nyine bombori muri leta ya Kinshasa. Egeko izi saga zose zateye n'izi ntambara zose Gisegeti yateje zari intambara zivuga ngo arimo ararwanya ngo igihugu cy'u Rwanda, naho harimo uburiganya bwo gukenera kuzasubira muri 3e manda. Hanyuma uwo bita ni Bahati Lukwebo wari membre muri parlement ya Congo, ubwo yari yavuze ati Mosher President Fashi iya pas la 3e manda. Revision yo gusubira muri constitution muri article ya manda tituvyemera. Noneho leta ya Kongo yari yarakoze kiriya kintu babonaga cyo kubombardi wacu n'ibindi kwari kugira ngo bashake impamvu habaho maintenir de pouvoir. Gisegeti ntave ku buyobozi avuge warashari mu ntambara, bamubwiye bati 3e manda c'est une ligne rouge ntago tuyishaka. Ngayo nguko ani makuru turakomeza tuyabakurikirana 5 kuri 5 tubasaba ngo urushinge rwanyu rugume kuri ayo macano yose Birasa TV, Mibunda TV 1 ndetse na Joshua Entertainment nanje Rugenza TV. Aho hose mukora subscribe, share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu bwana munyamakuru bizoza bibagera kugira. Hanyuma twaririmba karimbo kavuga ngo nabajene abana b'Imurenge bahagaze bwo Imana y'Imurenge irakabaho, Imana twasenze abasogokuru n'abasogokuruza irakabaho. Nabajene mama nabajene mama nabajene. Tubibutse ko ari ku buhanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment mwijwi rya Nkamimfura Joseph, naje uri ku microphone ni www.gakoni_Great UK, ni mwijwi rya Rugenza TV. Naje uri ku microphone ni Mibunda TV 1 mwijwi rya Facebook Office. Uwo turi kumwe kuri microphone nawe yitwa Mutabazi Amadou w'Imurenge mwijwi rya Birasa TV. Amadou w'Imurenge intereza salama.